ovom videu prikazat ćemo jednom kad ste kupili membership, postali ste aktivni, dakle sve se lijepo vidi i sad odlučite još ekstra kupiti VIP points. Sad vidite da imate vrijednost svojih poena koje imate 327 eura. Pošto želite kupiti sa strane još VIP pointsa, odete u shop, idete na VIP points i odaberete da želite kupiti, na primjer, za 500 eura još ekstra VIP pointse. Dodate ih u košaricu, odete ovdje gore, kliknete, idemo na checkout, način plaćanja odaberete, ovdje select payment method, dakle lijepo vas pita 500, da, to potvrdite i plaćate, na primjer, sa internim balansom jer ste to zaradili iz provizija, zato jer ste možda prodali neke poene, imate na svom internom balansu dovoljno novaca i vi ćete potvrditi da tih 500 eura želite platiti sa internim balansom. Zahvaljujem vam se na kupovini, vratite se na početak, dakle vidi se vaša vrijednost je odmah porasla, a gdje vi možete vidjeti kupovinu tih bodova što ste napravili. Idete ovdje u transakcije, lijepo će vam tu pisati da ste vi za 500 eura kupili u 20 sati 57 minuta i 48 sekundi, da ste za 500 eura kupili bodove. Isto tako tu možete u commissions otići i vidjeti šta ste vi u 20 sati i 57 sekundi kupili, koliku količinu bodova. Piše da su zaključeni, do kad su napravljeni u 20 sati i 57 minuta. Isto tako možete ići na bonus payouts i tu vidjeti da su tih 500 eura potrošenih i da ste za to dobili ovakvu količinu bodova, dakle potrošili ste 500 eura, možete stisnuti detalje, kad stisnete na detalje, sve vam lijepo tu piše. To je vaš detalj za vašu kupovinu. Transparentno, uvijek vidite kako 497.591 bod ste kupili, status zaključeno, kreirano je u 20 sati 57 minuta, 26.10. otključava se 9.11. u 20 sati 57 minuta. Dakle, sve možete pratiti šta i kako se desilo sa vašom kupovinom.